دسته پرورده و فیرکرنه و یکیتیا مامۆستەیان یەن کانتۆنا جزیره جوینا ساڵانە یا مامۆستەیەن پێکهاتەیە کوردی لە دارخست جوین و بەشداریە مامۆستەیەن کورد ئێن قۆناغێن سەرەتایی ناوین ئامادەهی ونونەرێن دەستەیە پروەردەیە لە هۆلا مەلەکیە یا باژارێ قامشلۆ هاتە دارخستن دجوینێدا حەفسەرۆکێ دەستەیە پرورده و فیرکرنه یا کانتۆنا جزیره عدنان بەڕێ ساڵا خوێنێ یا 2024 و 2025 نرخاند و بەحسە ئاستەنگیên لە پێش سەکتۆرا پرورده ید ناوا سالی دکر باشه نقاش هاتن کرن و پیشنیارن جبو پیشخستنا قادا پرورده هاتن کرن پیشکش کرن جوین د چارچوبه ریز جوینین دسته پرورده ین جبو پیشخستنا آستا پرورده و نیزبونا دسته پرورده مامۆستەیان هاتل دار خستن وەک ئیرۆ مەجوینێکە ساڵانە مەش مامۆستەیان لە دارخستیە ئەو جوینامە وەک دنارن پرسگرێکە گۆک ساڵێ مەردەر باسبوویە چ داخوازیên مامۆستا هەنە چ پرسگرێکە گۆک بوار دەرباس بوونە لە دەبستانێدا ئیرۆرۆ ئەم ددن خویا kirin و ئەم نەرینێ وان مامۆستەیان جî digirin زەحمەتیە گۆ me dikişandin bi xwendekarar yani wek bi xwendekarê me di gelek astendiyar derbas dibûn hemin bêjin şêla yani kehrebê de ji hêla gog pirtûkê wana peyda nedibûn ji hêla gog em bêjin sobê wana yani ev gelek astengî bi xwendekarar derdiketin lê wek ew salaya me hinkî zehmet derbas kir lê em bêjin sala bê em pêşniyarê me hene ku em bêtir baş bikin. îro me civînê salane li darxist ji mamosteyên re civînê salane de dindir wê civînê de nirxandina kar û xebatê salekê dindir dibistana de dindir rêveberê de hat kirin pirsgirêkên ku wana derketine zehmetiyên ku derbas bûne destkeftiyên ku bi dest xistine dindir wê civînê de hat nîqaş kirin em hewl didin dindir wê civînê de tiştî ku hatî nîqaş kirin pişniyarên ku hatine kirin zehmetiyên ku wana derbas bûne li gor derfetên heyî em di salê pêş de em wan pirsgirêkana derbas bikin em hewl bidin li çareseriyê bigerin û pişniyarên ku hatine kirin jî em bi hev re bibin alîkar em wan pişniyara pêk bînin.